tini srang salo edisi chongmari keplai wngmani yaklo jompu hill bai khopjak subol kamini lukorok bai thangui malaikha titi edisi hapangni chairman borom gnang Boboranjon Riang tei logiwo tongo borom gnang MLA Poldang Su. Jampui DTF rau baiknya boro chompai mon ya especially ang paimun no damsara Jampui ek number constituency ni flying ye chom ini felicitation program boro chini ang payung chini khasuksa MLA Poldang Su no be thake hambai jano no ke ko asuk salmani ro phaye chombai baha bo program to se pimoi baye Getre kaksamo bari TF ro joto TF ro contribution ake bo parani boro jes kaksang lai ebrang tini bo salno kaham ke ebrang stong sing baye palomon baye yaini joto warriors ro brani support by no tini ang flying bo constituency second time ebrang brani koksimo ro brani boro bangmat jong brani kunci bucuk nau bises ke to ini problem lama jang sai therefore school chini education system sal area wo aku boje thai to kaham jang tolar wo simong jang karma dima area ro bises ke kuchini abro ko chong discount kaham is daliane moi no chong saleha ke abdi ke chini maharaj ko chono poro to ini project kerma ke ha project tor bo chong jokon election paite kaye survey ke tang ha asa kyo bo ditiaro er paike chong success mane kaham ke abo project success mai asa kyo abo ha sike chironi to ini somisar kono kaham nai moye overall chong tini ni program successful program mari khaksang joto contribution kemo joto ro kaye mai sikemo tini TF point interest senior citizen do point ironi PC nihogra PC chairman chini monitoring ni chairman ke joto teachers ke boro parani srai hogra joto bridge rai damo joto khaksang mo saino ambo paida tong pemon boye barke khaksang maso mato ke tingin bo program wo mai si penetrate sini bama dai so tongai respected members sono jo tono phono khaksang mo mario ke especially tini bo program no organize kenai TF ni president secretary kaki entire team jo tono phono ni khaksang mo subaya payo ke pai thawo boro sini di Pramothani warriors ro joto sal sampha painai no joto no bari ke khaksang masao mami ke taipo chini BC ni hogra samade tawle chong chini hoba ni sam paiha te kahale kita ke pai ke chong pa kenai mungkin lugoro asamo agoroni posono samo hamaino chale dema himodi ke biskang rawa sini tabi dawa sokar ni hoitewo nau mai marma to modino nau mai anma nau hono sunai akap tikelo omponai ke abuno sini samo biskang chung tre kaham ke South ye tarema logo projani khoksi mor note splongye tangsok mayamap samurono tangsokye soplong kherema bodirono sini samongnai kemboye ang puilawo ani takum khorono Jampui ni joto tini
ro chini mizo taku bru akhir chini chakma Tripura catak mana community no robesi bot tu major isabio kenal jauh tanah ang borok sayu ang semua bomizura jampui hill sang ke tongye cung keha jati bai jati pelayaye khusi rongo kebis kamu tercini haba ka nima development ni khaklawo cung pe haba ka le ma abono se chung nai le ma kiye ya rom le chung jo to jati juda kau samung juda kaimung chung juda hibo chung thalai samung tangai kau wa kiye bo jampui no chung trek sang tung ye sai le ye jo to bai khushi ke tong le ma abono sai nahi mo abon bai no tinio mizu brothers sono pho Chakma brothers, Road Tripura brothers sisters jotono kono chini bru jotono konam bari kiero hathayo paike khapang juda kiam brangno nangno manayo mam kenang ni roni to mumbai chin harung ni to mumsa juda ke abodi kino chong harung ro tonero ho klu chong mas nai chin harung ro tonero pe chung jat keha to hibo para thaw ho chung thalai to marono besi thalai ro thaya abdi kheu moro chung no amboye abdi marono chung khwe ni nanai chini akol tung che marono khwe ni nanai kabo no sam masau ke time ho chini hogra sanamo bisin hogra samoni kau ngo tuini koma ang siu jampui hile sobche khokse mole tuino abon baino taklayo election ni time mo Maharaj boro japan phipo bong no anggo anand bazar dekhe bandar ma dekhiye jang kon pudi tiliye tuiphemi khau bari ke mo tikrai habo Konsuyo kantlamo jokon batal ke aboroni puro mohab saimo prui be jaga thamke bile te chakri didi rang didi abri ma kau se sambo kintu roni puro ma sain ke tu ino se sayu ke abon baye Maharaj pote thekem khaye khawo saya ye no baye trebung ngkawa du kenang nak mon bayno election pai moni lo do bom bro sai hu cha ake abo dino chung samung ta o ching sai sarve roni kheri paye me khi bona sabor bo khepetna ang bramo direction reha khantlam konpui phulung sai ake sabor bo chatta bisi no cover khane baye keha project tor khesna moye Delhi ni team bhaye abo survey khetam bhaya khebram ano chono DPRs namie pura project details project brang binai nisuhu rang aro expand nai korsong nai abro brang sanai kherpo ang tre jaga pho nai riu mai ke nai riu di hisale samono arai program time ka barang layana kejang simlong khau bai jang tola ka bai puno hokse mam siu are baja ka bile lai khonayo project ro je sam taunte mo abo jodi complaint thami khe asa keu aja ro mai pe thanai ke abo dikhiye lai thanai bosor ho bamboo bari ro solar lama krui current krui chung tham nai ha no ha ke abo dikheno brano solar ni projects nam reha jambai duita jagao tinta jagao solar ni project wa bandari masa kabai 10 ta jaga bo 10 ta habitation solar project wa trade ni maidhome blog ni through te nomo arepo later le ang rimonchi no thau minister bai rotananath bai salai let chingka current so la mo tui salai no abdikino untha khemodi ke bis karo bo chong samung ma tanai train ma tanai khemoye
tay ho chi na phayong MLA Polder Subong je samona kam ke sirukna je ADC ro pamoe chomo dikhe chong samung tamai ang to ADC ro pamoe khok sui mo tau ko yang to para bui chong thangke tui krimo current krimo tini school ham yaw mo public ni beta ke khok sui mo chong no hospital Baikal tungmo bai Sinbro hospital thamso bai ama bai delivery অবস্থা ro thini phok pawma to abon bai na chong bandari madi ro bon bosor sama abo santa ges infrastructure le no le pa ro tang pai ha kintu aro thangye doctor ma thangye setting khia government sini area ote development khensen suya ya aboro ka state government yao brand power of brand seram ko to इच्छा के ब्रांड खेमायो किंतु आर पकिया के आबुरी मा साबोल पचौ सब सेंटर बहुत बसर बरो ता मसे बरो साबोल नि हॉस्पिटल तिने बो डेवलप निया लाई थानेयो बोसी थामब्रै डिस्काउंट नि काउसे बोसी थामब्रै डिस्काउंट नि काउ साबोल थे डॉक्टर बारे एने बयले तारिया केदार सराफ बारे एने आरम्भ हुमासुहा जे समय पोसा केहादे किनो ट्रांसफर केकना याव को चित्रम हो के साबल नि जे नौनियो तामर हले अनेक बालु बसे आम निजेर बसे आबु समय हो आम को कॉन्ट्रैक्टर हो मारो बिजनेस हो साथ तम सिमन बाइसियो आम निजेर बसे माता फाइ बसे रो के आबु दिखेओ मो तिनियो हो कहाबा के रो डेवलपमेंट केया के एडीसी नि याव हेनोवर केकिया ब्रांच तीनो तो ये आवरक्त्रे डेवलप होकिया के बोली के से एडीसी एलाकाओ तिनी स्कूल पोइंडी हॉस्पिटल पोइंडी लामा पोइंडी तुई पोइंडी कारेंट पोइंडी सिले कारेंट हो साके तो साके फाइ तरो चो नो तो हासुन काम जाना आरपो से जाम पुले चोरे काम से माइको त्रे जाम बांदरी मारो आनंद बाजार सरकार वाले कारेंट ले सप्ताह है रफसोया बिल खेल जुगनी बिल खेलाओ किंतु कारेंट के मास हो गया के बोली कि सरकार नि स्टेट गवर्नमेंट नि तुम चुम वो सरकार बसलाया पूर्वे सीपीएम साव बनाया बो अवस्था तब बीजेपी सरकार तुई बो अवस्था केवो चुम्बन चौ मासाव बार बार मावबे चौ रीजनल पार्टी मावबे चौ बार बार सिनि खरांग मा फैसा मावबे राजा तिनि महाराज तिनियो बिनि राम खोये आसुखिए बोंग्रो बाइसाय मातो स्पॉन बाय बोंबाय साय तोमि स्पॉन बाय बोंकाउसा आबोनो से चौ मिसिया नै नानाय I think all the major brothers you can understand no my voice or shall I need to explain त्रिपुरा सरकार एवं त्रिपुरा मथा जे चुक्ति खेमो अब चुक्ति इम्प्लीमेंट अंके जो चीनी ब्रोम बाये जो सामंता में नहीं एडीसी इंटायर एडीसी एरिया तो नहीं जो तो कम्युनिटी जो तो पॉपुलेशन बाये जो सामंता में नहीं बड़ो इंटरेस्ट हो जो तेरे सामुकांता में नहीं ये दूसरी थे रामपुर 300-400 कोटी रा वही पाके नहीं टोटल बजट से 919 करोड़ आउट ऑफ 919 करोड़ सैलरी तो एरपरे ऑफिशियल एक्सपेंस तो कि अब 3-4 कोटी से डेवलपमेंट नहीं काटे का कैसे बोसर क्या वो डिपार्टमेंट वाइज बकेट जोई 3 कोटी 4 कोटी 5 कोटी आगले 1 कोटी बकाया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो क्या अब फान बैठो माखने एजुकेशन डिपार्टमेंट में मात्र 37 लाख लास्ट ईयर बजट एलोकेट हो कि आसु मांगनी के पार्टी वो जरा कंट्रीब्यूट खेनाई रो ब्राउन राइट प्लेस माइके राइट स्पेस रिया के ब्राउन ट्रे काम का हम खेमायो साहस काम जो को आंख ना हा जे चिन्या तो बहुत रंजन जे वो
chini raja decision laha je bono chairman nam nai mamin ke sincerity ke ha honesty himo raja ho overlook kiya. I am the happiest person after hearing the news that he will be the chairman of district council. Election cycle thanai, election cycle thanai, political party rise unai, political party fall unai, association achainai, association thuinai, arko jara tini rajniti o hiye tongnai ro, jara society no lead kheni hiye step lanai ro, brangi bo mentality change yang khe. Chung 1960 nije politics, 1980 nije politics, chung arono start niye tongnai. Chung pa CEO Tripura ni condition bre, socio-political temper bre Tripura ni. Sponi participation bang, sponi participation kom. Politics o up and down tongpho. Politics वो power of है politics हो जब वो नुनो seat रिया वो जब वो नुनो freedom रिया वो power रिया वो नुंगा वो politics नुनो test खेयो नुंग position of है politics नुनो temptation रियो रानी temptation power and temptation nung agno overlook khiye nung agno overcome khiye public debate samung tangmai khe you will be forever kept in the eyes of people amba ye tinini chini roni honorable chairman district council ni aini khapang ni best wishes mami khe Raja Groups Niyano, one of the highest chair, one of the top post district council ni 68% area whole khet online ni chairman dia maba bimba ye chungre ba palkhiya bakro laina keha short story sauno TF ni bama bro TF ni bro ano sniang tokna TF ni जेको चिनी राजा डिसीजन लाहा TF को नाइ एम्प्लॉयज रोनो की हा प्लेटफॉर्म की नाइ ब्रांड को इनपुट नावो ब्रांड सजेशंस नावो माउमी के तिप्रामो था के हा मूवमेंट मोर देन पॉलिटिकल पार्टी हम लोग ये TF ऑर्गेनाइजेशन ना के हा पार्टी में विंग मियस नामिया था आज अगर नांगी बोल लोगो तो मो अब नांगी लोगो आंग नोस्ना मो अब आंग MLA उमिया को आंग महाराज ने सोशल मीडिया मैनेजर त्रे मीडिया इंचार्ज ये सामने खेतों तब वो आंग सामने खेतों को beside MLA इनके चिनी रो जरा यंगस्टर्स तो नहीं रो चिनी जरा वो जंपी ब्लॉक में अंदर तो नहीं रो नांगी थियो आई निके हा स्टे एक मैसेज फोटो वीडियो रवा politicians रवा नंदु के चुंग आंखों ना स्कांगो राजनीति फैली स्कांग आके चिंता कियो जे ब्रांडी लाइफ उनसु comfortable ब्रांडो चुंग गुड रिये गुरी हाँ ब्रांडा उनसु comfort zone ना तो ब्रांड उनसु कहम जगह तो ये तो but त्रिपुरा नि सिनेरियो के आलादा आंग आइनी बेकार जीवन राजनीति न नाइमो जुदाखेन नाइहा जेबो आं इलेक्टेड उहा जोंहाबो 2 बोसोर 1.5 बोसोर धरे अपोजिशन दङ आबो आइनी गभर्नमेन्ट नि नाइमो पर्सपेक्टिभ आलादा जेबो ता रुलिंग गभर्नमेन्ट न थाइहा ता आइनी गभर्नमेन्ट न नाइमो पर्सपेक्टिभ आलादा not everything is
easy, not everything is comfortable. Chung demand kheke no ungye thanai, chung chukhe no abo ungye thanai abdi kauya. Ambage no angsawo, we are kept under government priorities, below priority. Chung priority riya yake tuya for years and years. Mangmi, because we are not united. Each and every citizen, each and every member of this block, chini unity krike chunga tre ake priority ni tola ke tiya nai below government priorities. Jebo opposition to ha apo bang assembly ko tu sa ha, jebo ta ruling mo phai ha, apo bang ta bang ko tu sa to. Apo ko tu sa mono bang ma jara position to nai brand nano mana khiu. Nunga ke kauti tati sadi, nunga ke kauta sadi, tak chung ruling government of Tongchini of Manu. But I have never listened to anyone. Mangmi ke cost of Tonai Chungse, Tuikuyo Tonai for Chungse, Lama Kuyo Tonai for Chungse, Karen Kuyo Tonai for Chungse. Brand municipal area of Tonge, brand city of Tonge, Abdi ke Chungna detail Kedinayo. Abuno chungko self reliable ni nangai chini ata boboron jonta chairman ha bro expectation tre bari nai kango yem tomo ta chairman ha kitu chung sini nangai je chairman ni awo capacity in suk tong ekjon bro MLA ke MLA ni capacity in suk tong mangmi ADCO fund kroi Mangmi khen chumono chung khemaya Mangmi tini chini raja nijeni puja khuye political party no bill kheye puja khuye mangmi bo electoral process ho haye mato chung abno sini nangai ambagi na no sanai capacity un ha limited unimaginable demands chini je demand 1,000 crore ye po fulfilling ya ajago chungno 400 500 crores development ni ba 200 crores 300 crores audin ke ya mobile chumpri ke chini pro ni demand no chini pro ni chahida no chumpri ke fulfill ke nai. That is the reason we always say we have to be united, we have to speak for the people. As an elected chungno jora dia ha chungno serve ke na time dia ha chung chini limited capacity of serve ke thanai, but the goal is always for the future generation. Chini future generation ni bagi chung samung ma kenai local demands local level of tuye break solve kenai abo try kedi jeta local level ni baire demand abo elected representative ro tongo brand through break kenai, but system no sam chiye chini tiye ro nitio pai ni request nang chini public ro no jaram chiya tonge ro nang system science chiriye not only in education sector pa jara different wing or different department of chakri khenai pra nitio pai ni request ang sio nang ni salary ba nang ni pay onano state of dike bang ya hong na arpo nang heart and soul samung khemo ba chini blog ni ba ye hiya ta openly akhe keha political party do support keha wing ye samung khemo nang nitio ko keha onek to daito mangmi ke keha ko political permanent seat permanent post to ye phaya ba tini ang MLA next time apre ekjon pro MLA ngai I is like kaham perform khenai tini chini honorable chairman next time MLA thamayu minister thamayu bini jaga trek habro kanai EM rote ekjon pro nai ei outing ke chung power no split ke distribute ke chung samung khelake chini region chini bo state chung je naimo abuni ingkha chung aste aste incline ye chung samung ke mane hin chung bari ke khachang ha ano invite ke moni ko ye as an MLA ang sudai ni constituency ni ba ye ang whole tripura ni ba ye jugi ni ang ko sani try khiu nang ni concern tongke biggest concern big concern top concern tongke jeta
local level of sol kheme ama nang ang bai contact kisi ang nang ni bo ye ho kong tuisani khorang tuisani ang chesta kheon bare ke khakchang ha thank you